2013 халқара ярышның бұйық финалы кечірілді. Авропа жюрисі вес ережелеріні өзіне севдерген Португалия темселжесі Сальвадор Собрал олды. Оның Амар Пелес Дуэс әке инсан үшін севмек ері 758 баны қазанған. Uzun вақыт девамында ярышта итальян Франческо Габани устун чықайды. Ама финалның арфесінде букмекерлер халебені Португалия темселжесі қазанажағыны тахмин етті. Авропа Евровидение 2017 ер ярышының санасы ве экранлар огунде қаттып қала. Рейберу филолықлары қапатылған. Иштиракчилерінің құтучықларына балалар түшмеге башлай. Чоқ миллионлы публика ве жюри азаларына өзіне Португалия темселжісі Сальвадор Собрал севдірді. Қытаға ось Амар Пелес Дуэс эки инсан үшін севмек ерінен бегінілді. It's amazing, but Şaşılacak bir şey ama doğrusu galibe kazanganımını başta anlamadım. Takımımızdan biri galibe benimki olganını aytkanından son tek anladım. Elbette ki galibe galibedir. Ama ondan son yaşayışka devam etmek gerek. Endi planlarımda Portugaliya boyunca yaz gastrollerge çıkmak. Milyonlarca insanға hoş gelgen yerini Salvador'nun tatası Luisa Sobral yazdı. O yarışının en iyi yerinin muhallifi olarak bestekarlar mükafatını elde etti. Antes de ti, só existem cansadas sem nada para dar. Maksus efektler ve şoу yerinde Salvador yarışqa samimiylik ve cazibesini getirdi. Serjilerinin beğengen şeyi budur, deyler Portugaliya'dan kelgen muhlisleri. the song is about a guy that Sevgilisinden ayrılgan ama ona geri qaytıp kelmege rica etken oğlan hakkında yer. Çünkü bir-birini qaytarmak için duyguları yeterlidir. Hatta o onu sevmese bile oğlanın sevgisi ikisi için yeter dey yigit. Pek duygulu, güçlü yer ve herkeske ait olabilir. Yarış finalında 26 memleket iştirak etti. Yer yarışının birinci beşligine Portugaliya, Bulgaristan, Moldova, Belçika, İsveç'e girdi. O Torvald Ukrayn takımı 36 bağını kazanıp 26. olgan. Kiev Evrovideniyanı endi ikinci sefer kabul etti. Birinci kere yarış Ruslan'ın galibesinden son 2005 senesi Kiev'de geçirilgen edi.